hezang a hi in pu let khulun a hin cho tiang le pu ngamin lun a hi in na phat man tam to the bridge ten in pi zi win ama sa pen in na chungwa ki pa thu khain sein tu ni la a hi discussion nei ding ti topic ngu chu hi le separation day imanu Manipur Popular Government no ya separation day imanu hi ichana lo ding ham nang ma ho perspective chu namu da no wa chu ho lim nei nei di win tin ama sa penin pu he zangen tu chung plek zong in nei ta win aban le PG PG noi zong separation day hin mangkin ni man jing bang chun ichi nang man ipitin na mu am chi chom lam thei penin minute nga asaw penin minute nga ho dingin puya zangin separation day PG no ya imanuto klek tha hin nei pen we nang man ipiti mu dana ni ama sa pen nei si pi us ama sa penin bridge of the bridge ho chunga ki pa tu seven to le river ho zu se zong phachom khat gap anom zong le tu na bela lungel ho sei thai mo ki pa omin pathian thang ba tin separation day under PG kada hin separation day with separate uniform flags tu hi isai ding ai le mi pi hi sang pada sai ding chu lung kichila la yang hi tain aji chu separation hi di ta chu May 3rd ni ai hung boi ba mai le hon e bol now chu val be se phat na chu chawang hi atuma ke vai pu na hi lo le pai ta boi ti ja chu zaum ta MLA ho CCN ahin pon do ba alami pin MLA ho chang chang a pon do hi chawang hi ground reality sai ke bol now to vet va hi le chawang hi pom su kai de ke tia chu miu sin hun ki poma separate administration iti jong le si Manipur government no ya hi kit chu bit na hi pon khunung di poi ti ho ke che ja chu an bol lo hin iti chun hung chi bin mi pin jong na sata ini support bin MLA hin chu ta ting le CSO hin chu ta ting le su group ho hin ai le hung kal so na wa hin mi ho kinep na chu itia hung thun ding chu koi ma chun isei thei po ben a hi wanga chu lung tup khat chu thi le hin jong le din pi ding chi pi ding ti chu miu si ki yel tha na hin chia chu kham dong tam ta jong a le kha sim ba na da la abang kha chu na to da la gam gam le nam ven bit na dinga chung ki pi do hin ki ka la hin wang se ta ti du ham vested interest ti du ham ai lo le personal interest iti du ham khat ho hi chi hi ong lut nin aji chu gamle nam hu da dinga le khasim lai han lang ana to na hin da la a hong ki pi do ho jong si pai ho i mat sa min iti chun gam beng bit dinga ki koi hong chu om sa hon he ni na hin bo ki da bin iti chun am ho jong dei bangin gamle nam veng bit thei po bin chu pa na chun hong chi ki bin hele lung thu in se bin lung thu hon jong declaration of bol bin latest a chu go ta declaration of bol hin ala declaration ho jong chu e ma ho ta in declare bol jong chu I respect lo pa chu chi pa chu kidang ta khanin chakin ka sei do nom chu separate administration chu tu chana hi PG ki simen lang flag le lo thu hi zo tu chana mi zo se hin separate administration tu imu lo wa hi le ikhunung diu poi ti mi zo si hin kita asan na ba na ki din pi na lai he a hin mi pi khat hin leadership ma pa na hi ibat na hele amo hi apon do ban ma hi asai o hi achi pi jing nam serious hi na bam ti hi question do ding an dom ta hin serious hi na bam ka ti na chu phem ti ale separate administration chu di ta chu imu di wa hi le ata ta itu wa hi le
ichi mu na ninga tu step la ngai hen tua hi iphem step la wi tangible ta step la na hi lo cho acha chu ka sei lo nei phem tele number 1 separate administration it thu mu hi international chan ge hi a momentum hi do cho aji chu ei ki bol now ban noi hong ki the thang chun van noi ei pu na ben hiti chun ipu now to sana cho mo lo hin mun tina hi chung thu ei sei pi hin cha ken ka dau khat hi phem ti le separate administration chu kap do tho thei ti le lo cho government chu i kap ji wa chu e ho demand chu pi diu ti le pa dai ma chun amu na dinga the step chen da lo cho international lobby international politics in ki chip lo dan pa wi cha pa nai ken ka dau cho a ji chu phem ti le ga sai dinga chu UN a khu issue pa do taw ke issue ipo do hi UN in country khat chunga hi action itiong la thei lo cho UN chu just a platform cho platform khat chun a member khat chunga chu action chu piti la dam koi pin chu la dam chi chum thei lo chu a hin action la thei ding pa chu example a European Union country za ham ki gom ko European Union ke ta the US na Russia China so ta bang chun country khat chunga chu action la thei chu iti action la dam gala bol kum dim thil toi lo chu e het diu khat chu India to European Union ho hin trade deal hi ananei ku do chu ananei ku do wa ale Manipur issue pa hin nasata ahe India image hi anasu hoi lo ji achu human right violation to tating le religious minority ho chunga atrocities ho to international level ahe e ho thu hi European Union hon jong ahead of a chikiu chu lawa amo parliament a po do wa Manipur thu ma mang mi MP som la khat ne sei cho ichita bang record hoi lo ho to hin US yan lang European country hong le amo hin trade deal hi nei thei lo cho anei ji lo cho chia chu India to trade deal ding pa hi na sata hi on ho la no mai cho prime minister pa in e ngai lut tat tu wa Manipur hong visit na Chuchanpur hong visit hi lo cho chita bang trade deal ho chu hong do ki thei na dinga chu Manipur ka ga chi in chamna thu ka sei in tu na chamnam tan buffalo jo jong ta pon chuta ting le popular government jo ki siam ta chu ti le Manipur la chu boinam ta poi ti ho chu project a bon nom ja hong chu ai cho ja chu chi a bol jo wa chu beleu hen European Union ho to trade deal in bol be ta chi trade deal chu if you sao chu the mega trade deal ti ha mai lo if the biggest trade deal ti u le kan chu atam cha chu ka sumiltan sita bang ho din mun la ya separate administration in sang sam ho ta ting le separate administration na dinga thal hin dom ho chun ipiza se ta bang chan so chu ami su ha ti ho hi don lo na ko hom ti ho hi vet na le serious mo mo hi na bang ti hi do thei dinga nom ta ka ni a hin to a hi isei do nom khat wang chu ke wang chun tu pha na hi kyo ai mo mo jing wa ikidam tu jing wa le dam na ding yong hi ta pu popular government chi form ta be e ho long deputy chief minister im ta be idam dem wa ikyo ai mo mo chu i movement hat be na jong chu hi di ta pon ti a chu ti le tua pa na hi i movement hi ipiti redesigning i bol diwa na siapa na redesign i bol diu siapa na chu ipiti ikalson dew ham ikalson na ding wa chu tua government sima pang ho dia tu ta di dinga chu deputy cm ho bang chu si movement chu asu ha na pang thei ding ham alo la lampi sima pang thei ding ham ti zo chu lampi i ve da ba separate administration hi amei ko pa hi mit sa lo hi la chi zom ding mu te te na ding a step la ngai ti chu ga sei do no me Ki pao me puhezang in komenda in kating pulu nanga atong kit paileng amin thailo khat zong zaina line kisim mo na ki oi mo na thu wang chei in Manipur integrity chu agreement wa chu uma hi ji chun SO chun la elam kayo hi nga la hi le tua SA tu zong ki hlep nong hi diam ti zong chu ki do thei ta khat hin chuban le tua che integrity
bầu chi lo wa to ai PGR zong MLA ho zo se zaw ki nei ai le government format chi zaw ki no wa e hon sunga chu SASAT wa aban le separation day ho third May ai ga man ki do hi ki tu ai nam ki lo mai nam ai pi nangin itina mo am ame the bridge sen tunla phat ngan pi uchu ke pa in thu hi ke ong sei lo de ka ti tang je chu thu hi het de yo si he gam ta bin na a hi the ding he the lo ding ong chu he gam ta bin mi pi hin ya chu ka ba na chu I sei be ayong chu sei be de ong chu ong ta pon a hin la separation day that mania kalungel pa chu to to anangin sorry separation day to a ke holing bin na ti le ka emotion pa chu ka ge la he le chun that many ko a me le den ku ki tum na ha lo ku ki mu that lo tan tho ha lo ti wa piha ui chabola nul nu bei pa bei ai bolo gen cha thai thawa abang bangai bolo wai ta chu state machinery yu siki thoa chan gya chu esu na pau cha ko na chu mi hem tam pi again the nai thi nai man na tu ni chan gya IDP ti win na mun ti na hi gen tai ta tai ho sat wa in hoi man ho hi ka gelin ai le e hon ichi po na ho cha gel phat la wa hi langa popular government hoi ki sim wa me le te to government khat sim khom ding aban to all a peace process ho chi peding ti ho to bong lung put pai in nei ho ka gela hi la chun separation day ni chu man lo di ka ti hin ke chu program ti go naung chu chi lo ding ta ka te gel ha ti mi la hin la ka gela hi la chun iti imi sa gan thei ni ha sat ni thi ni ho athite amangte e in sung dong choi thawin athite amangte lunghem pina alula amhon ipia gel du ham eta bong ni kho chu ki mang hi le ipia gel du ham ti pa chu ka gela hi le chun na ka sa in ya chu ka chi ki then ai wanga chu political context a chu I gela hi le chun separation day iman pau hi phachom ka sa lo aji chu pe ham ti le separation day itia le chun separate hi na pau chu vet sa ding it's a dung ju ya chu separation day man de dan hin to ai man pau hi ipiham tile so group hon manipur suke poving itia manipur integrity din piu MLA hon mele ho to government ka sim khom dio he tiwa government asim khom ta hela chu mi pi chun kilanga chu ipiti su group ho chu ai ho dinga chu political spearhead ta ikimin vo ki tau chu CSO si ki thowana political spearhead ta min vo tau chu ai le chun e ho chun no mo tin da le han ko ki zo cha te adinga political spearhead chu su group mo hita chu KNOUP at ta te ai le chun am ho chun manipur integrity adin pi ai le chun mi pin jong idin pi ve ti nai te lo di ham na lai chu question kan do no mi lai mi pi e ho political spearhead adinga ikitun do KNOUPF chun manipur integrity adin pi le mi pin jong idin pi te lo hom epidinga chu hilaya chu apen ai pen hom ka ti lo anina MLA somi nei win MLA som chun e ho chun ki mai ngal ji chun ki kidem to jong le political lia chu amo chu Delhi chu hamai lo assembly achi pha no le amo chu kuki zo cha te zo se represent bol hita amo mi somin asai chu kuki zo cha te zo si sei hita chu amo mi somin a bol pau chu kuki zo cha te yo si bol hita chu ai le chun ichi MLA ho chun me hlete to government sem khom dinga hi tiwa a sem khom wa government a chu deputy CM jong ila ta wai le chun ami pi jo sin ila ota chula to chu government jong isem tau manipur integrity suke lo dinga jong chu soi ikai tau ale chun hilaya chu separation day chu amin me ai gaman pau chu kalha si hilai ta aima emotion ilungdam na ding me a chu iman wai le chun thil chomin tin na tu ni chen gya black day in man ta bang hungi ta chu e chu phya pham ka sa ni ko ta mang na hi imo man man vin tin
a political context a political value talo na separation Guwahati ke hola na 2025 ba chi pm tile Guwahati ke hola na chu abang kana se ai la chu ke no UPF lam kai na hin ke no UPF in a ko he ti chu ai wanga chu nam pi chun ke no UPF chu political spearhead dinga chu itun do oi ta le chun amo ho chun isi political nam pi political spearhead chun a nam pi chun ko chu an ko wa ko the the an ko wa iki ho ta iki ho wa chi pi se bam tile third me hi separation they are declarable due pata cha kuki jo cha tem jo sha kilom ta observable due hi kiti jo leta chu tu nia chu koi ham ichi third me chu kuki jo cha te adinga separation day hi ta declarable kuki in pi chun iman deu he ti chu declaration chu omintin jo tengle separate hi na pau chu soi bol deu ani ko chu init deu athia mang hot gel do ding am hot zala cha mo thagaw yong ki pan ding yong hi about mi pi machang dinga chu ipiti separation pa chu ive sa deu ham hita hi ki hoi separate ka hi ve ta chu separation de man de dan to chu sa ni ko khat ta banga imo man pau chu hilanga a political spirit hoven ka sei banga chu political spirit ho chun e ho representable chu amohon manipur integrity din piule mi pin idin pi ke taw ki din pi chu aya yam ta mi pi tu nya ka sei nom pa chu pi am tel political spirit ke no UPF in manipur integrity adin pi chu amohon adin pi hin mi pin a hidin ti poi a hidin pi poi iti wai la chu ikitha agel de lai e hon ikitun do chula political spirit adinga ai hotel nga thu sei taw chula ala amon manipur integrity adin pi la chun mi pin adin pi tina chula MLA som nung chui hon ikisot do chula cha chu thal thing no hon ikisot do ai mi pin ikisot do ai poi iti thei ke lo cho chi chu a legally a logical ground um thei lo na ya chu am ho chun manipur government form ta wa hele mi pin i form uta chula hela ya chu ipi I bol hom ka het lo na langa hi thought me pa chu very emotional ta mi pi juni man ki no kon ilam kai wai man let's say lam kalanga ITLF alo la frontiers CS on alam kai wa city runga ke so loi ku kin pi loi lam kai wa iman ta chu ai le chun to chu anjo le chun se utin equation pau chu pi ham dile chun a hilanga mi kuki zo cha ten manipur integrity jong idin video kuki zo cha ten government jong isem dio kuki zo cha ten line ta a chu separation day iman kit dio ipi ham I bolu chu ti pa chu ki pa me pulun we rằng to chu hi cho zo si chu in vet na hi le ni khat nya third me nya separation de man zo hi mi pi ikilep na mai mai yong hi khading am ti zo hi gel lo te e na chi ho to nang nen se ho pulun nen se ho chu to gel forma hi le PG yong chu ami pi ni dei lo wang wa chu e ho representable ho MLC chi chu zaw e representable ho chu zaw wa la mi pi yong chu zaw ti na e jeka hi ipiti se khan ding ham ai lo le separation de imanu chu amin mai mai hung khan ding ham nang mani tin na mo kichi kichi even nei se pi wo sa pulet pulu na sei chu logical lia igela da wang chun very funny wang chu ki ta chuna mai le ho dong kun ga gel la cho loi hi tot na ta bong hi ta we ti chu not only mai le even central government in ga sei dong le cho loi hi ita ki chip na thei be me tia chu ai sei di wa thai tai a ji chu sei banga chu separate administration ni phon do wa a separate administration mu na dinga chu step ke la lo chu ajo kan sei ho chu tan step ila dinga le national politics international politics local politics chu bowling dan fa chu step ngai hin a local politics a chu leng pra sei dinga chu fail tau national politics a ngi fail international politics a ngi fail pe tau chu tidin mun hi ja chu tu na chu ai ho hi cái thêm hiện tại vam ti chu do ding a lom ta ai three corner a ifel
bằng ba chú xây bằng ba chú Manipur integrity ke thầy lâu ding ta soi hung ki kai nya pa na chu lang han am hon close sai na pa chu chu overshadow bol the ti je ba chu a hi ham tia chu en no ni ki din pia chu ba na chu mi pi ho chu a chu ti le mo hi ta sa no tin chance piu de ki ti hin e wa thi dum da hi bet na le e pa sai de nga chu su gur ho chun ki ta va hi le PG formation nào chú nó còn thấy lâu đi thì là cái mà mòn đi lính chú cái mắm lâu chú at sao lại cái tiệm nào chú nó số cái thấy lâu đi ta chú ở cái khát vào là cái mà mòn đi lính chú chứ chú lâu ấy vậy là bộ đặt đi ngang lom tai nó nhìn là cái dòng hi sang phải xây dengan chú cái bộ đặt bê sẽ ra hi mình lo cũng mà hi jika mata hui na dil swa milip lo pum patin ko makakado ng dimhe ayun kalungdon na kat hi society hi leadership lang ho hi lungmun pi tapoi mi pi ki pan tau ti tia mi pi hi hung chom do ding yong khat sam ki lo na chi hi ka lungdon này chu ti le am ho chu ta san thei tapoi mi pi e do ten mi pi ki pan ti ti yong le ko ha meng cha long o ding chu ki se mo kit na ai ma nga chula leadership ma thil tol ho chula ki oi kit de lo chi to bang din mo khana em kha ji ba ke to hi I'm also very confused aji chu ikhunung di wiki muval be sen tu na hi chigal hi ei ho adinga a phachom na khatna akit sai lo phat na hi le an beta ikhunung di hi chi ko ki bu che be se a chu ki pon na val jin tin a hin la po na ja chu am dan ki chom do jong le cái hin pulet khulun hin po na chu ki chom do jong le hin cái ni bo chu victim ka hi khat ka hi hon ding am chu mi pi backup dia mun thai lo ai ama ho chom do tam ho ai ta ve ho long amo nung ju te thi le hin to pi ta poi I tu cha khonong ding gen nan na tong tau te pan la tau te ti jong chu thei de lo na to bang din mun thi chu I hiu chu ta hi hi chi hi ja chu to hi kin ka gel khat chu ai pi le logical la chu gel la le ho le ho ke them ta bang hi ta ve ti jong chu sei thế hi nai hi jong le ai su wang chu athinai poi na a momentum wang chu down hi ai wang ai su wang hi athinai poi e chi hi ji chun khat ve lu chu I think it's very natural lu a ki thokit pa chu thu pi ka sa ke wang na oi lai chu su ha easy popular government is sema chu I lu now a hi ale hi cha pa na chu ti ki tho du ai lo le policy planning strategy semna chu isu ba le chia pa na chu ki tho ke thei ham achia chu zo aka sei redesigning angai ye redesign chu bol thiam lo ba hi le tu nya iseo chi hi amin mai mai ya sa nit banga chu imo nit nit du achu na di ma cham lo de chu phat pa mai sa tha pa mai sa achia tu na hi igel tha di ba ka dei chu ima how hi dam lâu lại chứ mà ha dam lâu lại à tiếp đầu tới kịch chú mà ha chú này thả được mà ha đâm là đi ngã chú ikal son na pau chú ikal son bè là đi vào chú ai thấy lệ redesign bỏ luôn tin chỉ tung ra chỉ redesign cái bỏ nào vào chú coi chú hơi lại bỏng thêm coi chú hơi lại luôn cái chuyện thêm coi chú hơi lại cái xây thì hầm coi chú hơi lại quạt cho cái kiểu thì hầm thì ba chú thấy cái nào cha pa na chú cái thả bắt cái thấy đi vài lệ cái bằng chun kinep lan na ding on boy ti chu
cái xây đó nó về tu nên PG7 bóng dòng lệ ai họ dòng phải chỉ thấy đi bỏ về họ dòng thấy đi bỏ về cái chỉ ba dòng hi hình nó lại hi hình dính dính cái hi ra chú ai chú họ bằng chú thả bé mình trả cái na issue ba hi tại moment tâm này tại hi cái thả bắt cái na phải lo hầm ý chú hi aji chú igam cha no veo tin in là lâu cái hal veo tin in khu ít cha no veo tin nu nau chapang ade nu mai ho ki bol na ho chu akhanga iti jong le chu mit lo di tai so tha gya do ke do tin cha chun te si hon ta chapa ta chanu atia a ki tha pat the le ho dinga ji pi a ki ta man pat mo thei ham ti chu ga sei nom he ki pa me pu jang ke olang tu ha zo azu le ka zo te be en very sorry abana pulun tua pu jang nen se ong so tam zo chu ka za tho na ki chu hi a hi le punya separation de iman pe na jong hi a ki chi lo khat jong o men na PG no ya iman ji wa PG zo mo wa ting le separation de iman ji wa ki chi lo pa chu khat hi in ani na in vì chỉ hi năm pum pia i chen na jo si vai man di hi ti koi lam kai na koi mo pu na năm pi declaration ham hay lo wa hay le CSO za za hoi na gel kho man wa cha chum chum ma ki mang jam ti hi năm pi level a i man no i bo lu ti ho he ki chi lo o men na ngi ni pi tin na mo am chom cha kan ne ga hi chu ma separation de iman hi mun chom mun tina iman pau hi ai ma hang ai lo le i chen na ai lo le i pan sa na i khosat na hi ai man i de da na iman da no hin na ku ki in pi nan jo ka se ba ku ki in pi chun mangu te ti pa chu public appeal cho hin bolin aphal hen ain la hiti chu hi lo di da ne iman di da no chu to ai hon ke no UPF chu ken itia kan thu kan se le ke no UPF ka dem jing da nin om do bun chi chu hi lo hin organization ki ti ho KZC ku KNP ke no UPF ti ho len alen hin ke I chu ma cha ka hi pun ke na mo chu ka dem ding dung hi pun a hin la organization ai lo la lam kai ho chu ka dem hi lo bin iki lam kai dan pau chu di lo hin chipa chu ka sei jin ken koi ma cha chu ama alam kai hi na organization hi na pa chu ke ti zong ai pun a hin la nam bi khat hi ta wa mo chu nam lam kai hi wa nam organization hi ta wa le chun nam chu iti iki wai ho wa iti iki lam kai du ham ti pa chu important hi titia chu a hi na bang ta chu iki lam kai lo te mo wa le chun lai chu hum ki phun ji lai he thim du ka de na ke no UPF chu on political spirit na ikoi ta wai le chun amo hi political spirit na chu ikoi dio amo han thil zo si aboi pi ding ke z si ku ki in pk so ngai lo hin honest an saying na political spirit hi ta wai le chun amo chun mi pi chu political lia apui dio ai wanga chu a problem pin pa chu pi ham tile ke no UPF chu su group hin su ground no ya hin even ke no UPF in nampi conclave khat a coding zong chu su ground in rule in aphal lo hin hita bang khana chu rule khaw ta no ya ho chun political spirit chu ipiti ala awa ipiti ei pui di ho aji chu pem tel ai home movement pa chu politically very very vibrant hi ngain emtia angai cha na yong chu non violence chu democratic agitation cho hi in ichi pdu cho hin nan ai wanga angai cha pha le even Mahatma Gandhi on jong chun do or die ti chula jong chu democratic agitation chula he chan gya thil tam pi I bol dio government chu anjo po ya jang se bunga chu mo ka mana thal ka nei nai thal sang som sang za ka nei ta chi chu a chi ki sona mo ka ma SM ding hin ho hin ai la political spirit ho chun mi pi chu apui thei ding thei di phak na thei pi ding
to di phat la to pi ding tip chanam di phat la tip chanam ding hi ti chu di da nin to chu hon political spirit na ikitun do ho chu center in zong no hon political spirit nei na pau ipi legitimation nei bam mi pin na pom mo hinam na mi pin jong chun ake no UPF chu adang lo ji a chu am ho chu ki pom chu ai wanga chu a ball ho ji ya a ball ho le I'm ball do ding ho le a ball thei ding ho ji vet nai le chu ha chu hi thei lo like ta chu chu su extension last su extension a chu government in su chu extend mo ball lo chu like ta chu KZ si soi ngai chu KZ si chen mi pi a din pi in tin mi pi yong chen KZ si a din pi ji a chu KZ si hon soi na ball le su extend ka ball le tin au lai chu chu ele chen to chu KNO UPF chun political spirit ala ai le chun EPT amo jong chu government payroll na am khat chu government payroll la chun government thu ngai di chu ele chun hilaya chu amo political spirit hinano ya chu a people's movement pa chu EPT chi di hom a chi ding ta sanga chu a people's movement sutanga cha mo chu pang diu chu hichi kha ni hin tin ya chu ani ki sei pa hi tunin sei do len inge KNO UPF lam kai na chu amo political spirit ai ji wa chu amon conclave an ko wa nam sung hi ai thei ta poi KNO UPF zong assistance chingai cha in mi pi to hin ipiha communication linkage zong bilak bolangai in ipithem khana chi chi hom lo lai thei poi ta chu working group an sem ta chu na bahoti conclave fa chu chia chu all chu individual nam ngai lu na zong hinten nam lam kai lu bo hi kikimu pi cho kikimu pia phone a ki ho pi the ki ho pia personally a ki mu the ki kimua cha ki sei pa chu ki taw tho pa chu pi ham tile PG form hi bin MLA ho jong to a ho CC hi akit le paten son do naute PG hi form po te nam sung zo hi EPT ikisu ha diu ham mi ki cha thin omutin chiopa le chun I movement pau hi people's movement in chalo te achu ti lawai le chun lampi dang ompoi ki ti hin ain lai chu lam kai hon e on political spearhead iti ho hin aban to people's representative kiti ho chun MLA ho chun ain bol le lewin kichi a people's movement lang nam sung ki su ha ding khat na khat kidal to ding mi ki cha sa ding ho sang chun popular government chu a siam tau chu popular government chan siam tau bin ai le to chu ka sei se le na question chu pi ta to zo akan do sana sir question sin repeat len popular government is observe wa separation day imanu chu akitu lo hi chong chu number 1 number 2 na nam pi level a chi third may hi separation day ai man di wi ti nam pi ki loi khom na alin pe na ko na resolution ham ai lo wa ai le muntina zo imang tho na bin iman da no zong ki bang lo separation day amang loi mo martyrs day amang loi aban le remembrance day amang loi zong ki de in na ichi ho hi EPT ham ka ti okay ato chu nampi level la iman dio imna chu imna zo se wa chu tho thoi man chu na idai na ji ipo na ji wa ji man wa hia chu sa ni ta bang khat ni mang do ko ta we ka ti pa chu hin te adan ta chu anjo ka sei so ke tan adan ta ji pi ham tele I political spirit pa chu declare and bolding na declare and bolding hai tu ni chi kuki zo cha te in third me he declaration de ai man dio he declaration khat nam pi level ang man lang amo chun hinlam kai han lang muntina ti ding nin vai ho mo le chun hi dia atwa chu political spirit chun chu abol the lo cho abol ne ding tha jong nei lo lung chu thu chung hi abol diam ai sir nam pi level a chi to bang thu pi in nei ding chu lung thu chung hi diam
ai lo le in pi di ham KZC di ham ti political zong chana spearhead na chu KNO UPF in a while chun political spearhead chula politics langa ei lam kai diu tin ai cho hmm politics a lam kai diu chu amo ya amo ho zo chun nam pi chu thuan bi di cho hmm ai wanga amo ho chun nam pi chu thu pi ai le chun amo ho ground rule to chun ki to ki ta lo cho silai chu chu ka se jeng pa na hmm koi ma cha ka dem na hi lo chong lai hmm iki lam kai da no iki vai hop da no political spearhead chun political ya chu ei ma kai thei lo cho hmm ai wanga chu ho chu ichi gut te win hmm helai chu hi thei lo na la chu chu a spearhead chun thil khat declare and bolding to te ka khana chu amo chun political spearhead ka hi ve ti dio ai wanga chu a se ngam lo chi ki sei le center lang lung hangin te ti pa le ke je sei sa ding hmm ai le ke je sei ding nai thei poi ti kit le ku kin pe sei sa ding amo chun lai ma cha bol ngam lo sei ngam lo elang a ki cha kha kit ai wanga chu spearhead kai ve ti kit dio chi chu hilai chu chu ito anjo po hezang in redesigning ai lo le kin khat we restructuring ka ti pa chuna chom te ngai tu ti lo ai le chun as we are using so na as a hammer and complaining that it is not useful like a hammer na english proverb khatum cho koi pen pro on ke lo thinga na khat chu spia se chamanai manova ai ta chi chu se chabanga ki mangde lom ta chu ho chu phun ai phun ki no na hilai wang chu tham cha khat wang ye restructuring ni bol dio angai ye anjo question ne to choi le chun chu chu a hin na imacha a bolding ho chun a spearhead ho chun a bolding a ball lo le chun adang si chu line na po na ja chu imo chi chi ta chu sa ni ta mangai man do ta chu not a movement enge ki pa me pulun pu ha jang khat flat thu se ma song ga do no men mi zat dang hoi chen khom pi zat dang hoi ben thing noi mi yong hat ta ang nei thu bu ai wang na ma hoi hi CSO ho ti ding ham public dei dan hen a chi thiyun ai ho a hi CSO ho zo ai ki su lo ji a hi thing noi ho hen chan sa la wa mi pi thu thwa ai kai dan wa ham ai lo le CSO CC ki tu tu chen lang keng kha da ding the le chu phal choi ho jong hi nem di we ti ta san hin a ji chu ama ho chu tui be nga hing the pui ti to nga chu public be yang chu thal choi yong chum thei di lo hin na chi hi power I bol da no ki vai hom da no hi I ve na hi le a CSO ho jong hi group chum nei party chum ma kun background nei to bang ngen in akim mu en chi hin ang in ipiti na mu am sa boy pin hi movement philosophy goals ai lo le vision hi ichi ta inei lo pa wang hi chi hi am group izat jong lo hen ya hat mo na ta hen political philosophy ai lo le revolutionary philosophy kichi ta nei ilo hen to hi party hi za organization hi za hi ngai lo hin kichi revolutionary philosophy a kichi lo ja hi ithal dom hi phung level a ki dom he leng pa sei ding na chi phung level a I dop ji wa hi thal long izat choi jong lo hen kichi pa hi nam pi hu na pong thei lo chu ai ma operational area a thu nei na ding ai lo wa le ai ma phung hu na ding phung dang hon an noi si lo na ding ti philosophy nei ba ma hi thali choi ji wa hi sang pa sei dinga chu manipula dinga chu then lung se na chu thal tam nei pi no hi lo ding party hi zan thali zat ke nei na hi zat chu ti nam pi ki hu lal dam ka ti idop now chu akichi a hele idop now hi very
selfish motive mai dop jiwa hi chi nam hu na pang zo lo hi cha chu ken khat da ka sai ta chu ai ho community ka la selfish community de kham I thal dop mo jong phunga ding ai dop mo I politics bo jong phunga ding ai bo lu chu phung kal hi chi lo pi chu chi a chu ai hon mai le ho the majoritarian discrimination that majoritarian atrocities it you chu bây giờ mấy thầy hỏi hỏi mò không yo sung ka jong phung neo hỏi bo nào hi mấy thầy họ sang ai khổng phung cái họ phung cái tâm này cho thu thoại lộ cho toại yong về lên ấy họ sung ka ban na họ phung neo họ thu thoại này là và it's a discrimination chula bây giờ mấy thầy họ kiểu mò na rồi nghe nó mà mai kịp lại là mi mai về thì ít thổ cho toại năm ngày lui hi va lệ nang phung le chang thu pi lo vision na kichi a apo na kichi a hi le chi chu lam kaya tun thei pha ni chula a ve tao ngo pan nei chan simu te ga ti chu u ki mi na put wang wa chu lam kai thei tam ta ho khu ama phung hi lo ja hoi lai a tun nong um ga ti so ta bang ba phin ti na mo hu dam chi chu hi thei mo mong lo leng pa sei ding a chu chi a chu a chai na le phung neo ho hin bel thei te an bel da ding pha na lai hung na lai chu phung len ho non ki pu vô u ki jong hin ho non ki pu ta vin ta ka van hi zo mi ho khu sa vei de du hiu le mi tam tan da zui pe di ta chu ai lo ale mizo a ong lu de ngai ki go tam ta hum de cha ji chu ai ho phung ai ho sung ka jong phung lin hon phung ne ho ki chep nau yi val be se ta chu a sia chu to a jong hiti din muna he ichi pe ba he le phachom khat jo ting le tu nya ku ki hu na ku ki min pa na thal da mo si amo se hum du chu ane veta to a jong min gala bo le atu na ding a bo to jong mai le hoi chana tung wa mi het ba mai le hon phai sunga gam le se de la pyo in la lo is ila pyo hu velte phai to kitchen ki ka gam le se da sa lo velte mi a thi lo chula tu ngo chula to jong sila tang khul ho te ki kap to hin min tang khul ho thun a he no chula thi jong lenga kho poi gam khuti hu ada la le ka gam hi de ti ko het amin gala kap che e ho chu izak nin mai chang kap do jong le hen ipyam a gen diu chu atung ding ipyum igam sung ka bo chu ikiven ya gam ke lit be ding ipyum mai chang khata kap do chang khana hi athom pe da ja thom le som ge chu boi lai ta chu janga ong ki bu zo lo chu ale khat ve ki kap do na khoi zat leng do chi suma hu ko zat na kap do le chi za ko zat hun gam chu za nam khat be chu ake be lo dinga le chi chu mo sa ki kam be chu ale iga thiu chu gal inei la thi di he ema I thi chu gam ke le be na hi lo dinga le chi chu ton na hi lo chu tu na chu separate amnesty cha hi isi mai le ga la ton na ding pai hol ngai chu I ton na diu chu pi ham I ma nai ma no chu ta hi no mai o ki wa kai no mai o zan kho ba rep ba bol ba ning til hing ho bang chu be tu ngo a ki riep na sa nga apo atho la chu chi trauma chu chu po la chu ale ta sa at sa pa ta sa bangba ki tana dai lo bo la ki kai ho chu chi chu cho chu tun sa ngai chu tun na dinga chu I tun na diu chu thil dam lo chu gam I ke lit be ta lo wa yong le I to na diu chu atuma ke vai pu te te ding chu I tun na diu ngai chu che tuma ke vai pu te te ni dinga chu tu nya political talks lead bola pang ka hi ve ti ho chun a step lau hi goal khum na ding step hello cho a step lau hi kichi ta sei dinga chu amo chu sei banga chu dan khâu ta no ya mi tau chu
government đâu na ông thu xây thấy lâu tiêu government đâu na trong chặt lộ thấy lâu tiêu đình thì cho chút thì lem họ dùng chút hít tập bằng chút cái viên hít thì hít cái xong hít thì dùng cho họ pan ông thấy đấy lâu tọ vai dùng ông thấy đấy lâu cả lạ lệ Delhi an cầu điêu bầu khoa ngà điêu Delhi cái chỉ chu van gam chi ba sa kit điêu na iman là ông độ thấy đấy lâu tu chung cái ông độ một cái sa the same old story chu cái ngay chim ta cái tí chứ at least tu chung talk sun it's a political headway you made chu thấy lâu chu same old story ground rules su ke lo ding tu da same old story chu ti zani ngai tu hum ami pi hola ki zai zo ta di na ai da na diu mai thal dom lo khat de zo mai thal dom ho na pi ja na dom hum ga jang kam thai lo ta yoi mo kit diu a hi ham ti lam ho leng do diu um ki di lo na a boy pen ma hi to ai ka sai jing ke hi society bin min thala dom le nam ilit sa pi ding a dom aji chu leadership ki tu ai hỏi thal dom ka sai ta chu selfish community phung le chang nga ding mai thal dom hi ji ba chu ilit sa pi dim lo thu ka za dan ta bol le cái tập báo rất khủng hi group khat hin hit li sa ai koi tập bằng wa ka za kit chu tập bằng bep chani pi bol do de mo ti pa sao ne le chi mi lang da gang mi ku ka kap tang cái tập báo rất khủng hit li sa ne ga ko ipi na do mo pi ka se yo tu na ikal son na no ki pu na ja min ai bon no ki pu na ja chi pu na chu se yu chula to tập bằng bep chun mel ma chung a jong action la zo lo ha chuna nam mi chunga chu thai tan bol na thei ding bep siwa chu ten choi chu chu iti nam pi kilit sa pi thei nam ke tu na nai lam hita chu nai lam hita chu a ki shu lo le bel thei min an ki holding hi nai lam chu kine pi thei lu hi wa le ka history ta chu kilit sa pi nga sa ju ki pu na ka ki pu chu kan lo chu survival issue existential issue hong hi ting le nang ku ki ko ba no pom dom de he ta sia chu tu na chu hi chi hi min a bel thei min lima nei thei min ki ngai na nei thei so ding chu ko ham te le tu thal dam ho ni chu sia chu ka sei chu chu le thal dam ho ki ta wa he le pg chu bol ki form dam ko ti a mo ki ta lo ja pg ki form chu le a ki form mi chi chun ang pa na sei dai movement cha tha chi mi he jong he di poi na a sia chu ken ka sei chu ki ai mo ta pok de a chi chu chi tai so le tai chi ja sang chun cha pat lo chun ki tha pa lu te pg form ma pong ho jong i pa pong thei ham thal dam ho jong a pan na ding do lo me mi pi jong pan na di dol min cs jong pan na di dol mi hi cho chu ik su tu cha na synergy khat i sem do ting le tu lang na di om poi ka ti ke bang chun na ya chu i chi gal hi e ho tu na khat na ki chai sa te ngai ye noi lang gal he lang sa lang gal hi jong le i tu na khat na chu ki chai lo ding ale i thal kap do ho i ki su kha nau in ki hal na lung i cha nau chu mo si hi ki na le ho kala nam chawai nam du da lo le se chu am lo ding enge po yang to chu ipikat ikichet diu ta to ipikat ni na lai wa pg lai zau ta win na acha chu kan ka sai chu redesigning chu ngai ga ti chu redesigning chu nga chu restructuring hum di chu restructuring a chu restructuring within restructuring a chu redesign chu thai lo chu redesign within redesign a chu restructuring chu hum di chu i chan ala redesign ta chu sanam ngai char chi chu henge chi so na on thei an ding dol chu lo lai e hin to dong chun na kinep na sei na lai e hin na i chan na kinep na niam chi redesign restructure chi chan na hum do identity chi chan na kinep na ne yang cái vang chu number 1 hingjing pathin thil aji
behla su sa lo pa aji ne su sa pa hin e ho ding in promise anei. I will once again repeat. Jeremiah bung som ni le ko chang som na ki si ta awang chu pathin in ke man nang ho ding in to gon ka nei nai na set na di hilo na khan to na di na kinep na di na khunung di to gon ka nei ti ba chun tu na hi lam kai ho mi mo de du yong le ama awang mi mo ngai poi ilam kai ho kita mo yong le tu na ita asan i ho pathin wang kita jing he ama ina pat a hi e thil so hi pa apa hin a so lai hin e pui nau hi tu na deny bo thei lo di government khat din nam lin yong ki lo nam neo khat tha che mi dinga go na i din zo theu hi i chi pathin to gon nei pa ja i din chu tu ja nai i chon se de do wang bai na hi chi system zo si chu ti ho gen sai na to chu system zo si ka ti ting le government systems legislative judiciary executive media every system chu ho against chu ai wanga tu nya i din chu a chu ti le hi chi system sang a hat pa chu nei ho din pbt I think chi pathian ko ma che akin pa kai phai pha zo sen ta chim lo ka sap me ama system sang a hat pa nei din pi wa le hi chi a hat ja pa chun tu na hi mo sa na ki chai ding ya dei dam ga ti chu a chia chu pathian chu mi chu mo pui lo chu pathian chun ei ho ichi now hi bless a bola chia chu hon jong ikal sun ni dam ja ji God helps those who help themselves chu a chia chu ken redesign i bolo nga ye ikal sun diu dan pa chu tu cha na hung kal sun au pa chu design kha na hung kal sun chu aba na chu ip design na chi diu ham chi pa chu very important na chi chu siam do lo di wan wang chun an zo say separate administration chu pu na man emotion ai mon ta chu ahin separate administration sorry separation day imanu chun hi chi issue hi ahin sa jing na lai ti a chu ken kala emotion se imanu pon hi chi issue pa chu ahin sa jing na lai chu iman lo the hi poi man jing ding hi chu to na chu kalson nan chu ki chi sa na kalson ding koi chu he lai pang dam koi chu ni pi bol dam koi chu ni pi sai ding ham ti pa chu ki chi sa ding hi chu dung yo chu kalson nai le hi mo ding pa ji chu sei pau hi we are not against Indian constitution. What we demand is purely based on Indian constitution, which is mainly what the Bangilo. So they are secessionists. They demand separation from India. Even the Nagas, they demand separation from India. Whereas Cookies, what we are saying is we set our bloods for India's independence. Our blood is part of the Indian soil. We will never part away with India. We will be part of India. We need separate administration. Chỉ ho din này constitution ni aphan khat. Pathen din jong ei pui khat ki chi ta. Acha chui piam ki dap lan. Aboi na pa hi to ka sei leadership chu bui chu. Aji chu pathen chu na mo to lo chu. Leaders throughout na to chu. Tu la ka devotion hi Old Testament lang hin Israel mi te leaders ho akiche ja pathen din Israel nam apuya phat thei bu a leadership ki shu lo tin le anam chu boina tam ta to chu acha chu tu na hi boina udang lo chu leadership boi nghe cái bảo mẹ bùa ra pulun nang short answer là nei se pi nga ka dei chu eso ho chi heta ve integrity yang integrity no yang au movement abal MLA ho chu hi le PG azoin ta ve clear khat jong hi na chi chu iman dei dan chi na ki zat sting ai ta mi pi hen igel nom dan na gel ding dan he ta ipat sinong le itu sit sinong le itu te ta na ma ho chu ki chi khat jong au men ele CSO structure hi itin mo am pulun
TSO chu iti structure ki bon mong jong le amin ki cha khat nei jing jui pi lo di ha na chu chu hi thei lo hin chi lai chui se ai le chun chi lu chu i se ai le chun spirit het langa chong le le hin na ki se yo si chu chi hi ASA thum dan pau zo hi ati hon to CSO structure political spirit movement jidan aban to ake thopi ke si kim ho pan la dan ke ho lang ho hi neu chakhat wang hi revisiting bol te ngai mong tan na to hi yem tia chu movement chu pi ta ding ti wa hi le chun a hin la movement chu ke cho hi anjo yong le option ni in peng ka ting na chi ma sanga ka se nom khat chu kalung thima jing ke khat chun sai dong ka ting to hi e ho hin SA ithumu chu we demand separate administration chi chu constitution na phal chu very simple na tabu pu hajang a ta chu na we demand separate administration chi chu constitution in phatta a phal he chu ai la to chu SA demand pa chu SO ground rule in a phal na chu helai pa chu analyze na bol le chu na to government in tu a movement ho chi dan pa hi ai hon separate administration ithumu ai wanga chu center chun ai ho dei bi kin chu I dei yu chu pi ha nomenclature koki zo zomi thado ti ho chu e ho I dei chu popular government ti ho chu separate administration ithumu le center zo chun e ho I dei yu ai bi chu scheme project na operational area ti ho so ithum pa chu SA le chun SA chu IPT moding ham ti pa chu I focus on ngai ti a ban to hin kalunga khat hi ipiham tile atwa political spirit ho chu Delhi chi ju chu na Delhi chu chi 2023 langa puna ka sei ta chu ek ke misra na khel lo du ka tila khel lo chu kamo sei sei lo na amo ka ve dana ka dem na jong hi lo chi dan chu hi thei lo chu to jong chu ajit lal do ki mo to chu to chu na recently ya me did one ni ham ka chu ajit lal long chu khal kit lo tu chu it was something like in your na nursery rhyme kisim sim jeng in tin pussycat where have you been na I have been to London to look at the queen I wanga chu to pi ta chu London a cha leng nu ki mu pi ding a cha a boi pi chu leng nu to na no ya chu cha chu boi pi chu ti ta bang kha ni yung min tin na chi hi neu kha ki su ti ngai in tin thum na ka sei nom chu hi le atwa hi population jong hi vezep zep jiu tin na anzo in jong lam kai pon an seitan population jong vezep zep jiu tin me le te hi population nearly 13 lakhs jiu cho na ale to chu e ho chu 13 lakhs so ang dinu le me le tiu le me te tiu le lak som le lak thum lang chu ding khom mu chu na ko ho jong chu hong mong mo chu ke kai me le kholang hilang district jo se ai ke mami tiwa ke sem mu le azizi tao chu hong dinu la khana hong ding tao chu ai ho chu tha do ku ki lak ni loi vai pe lak som li loi pai te lak som nga loi na ai lak som gup loi cha bang khana hi ding hi vin tin e chi ho chu lang hi som li ipiti da ti win le sang som group sang som gup na lang som li na ti le mai le sang tam tau chu la sang som gup ka tina sorry alak lang chu ka hin sa no me chu ai ti tabang khana chu yum hi vin tin chi pa hi chi population factor jong hi ding chang ta ai thamong ai tin tho ai bol ho le chun chi jong hi hong ke theina very risky na very dangerous point in tin ke ma ki na wang chu hi le ni kana loi te ho khan separation de nya se ko lunga mang te lo khan ni pi ham te le tui chu chi khan tui badung khat chu hong lo na hi le chun a geographical area dung ju ya chu chi khan de he tin na badung hi kani ka thum ki so te he tin
kani ka thumung ki so pa chu mun khanai hum ki gom hom ki te hetin ang ki ko kham phat la chuna karan ha na ha ne chi hi hoi ka sai chi example a pi pa so e ho yong chu to chu ya kani ka thumi ta chu chom mai chi win ing ki su hom ni la chun yung ha che ki te ti pa chu ka kin na he thoin na a hin la a chan nang la se nau tin restructuring redesigning ti ho hi theam restructuring building ho redesigning building ho chun ama ho chun a bol non ta lo wai la chun option dang chu ipt chi ding ham aji chu to sa separate administration mo ti tiu chu chol sa hi thei lo mo hi thei lo ya chu option khat chu isim do mai na nghe cái bảo mẹ phụ luôn tôi là chạy là dingen flex thu xây tàu đến bữa giang kan thấy về nghe sao ok na azo các cái bạn na chu separate administration ipon do hi serious ta ta hi na mam ka ti na chu Arizona kan pi na ban na chu khain picket leng ki te khan coding hi ge kho mong mong hi ba hi le i game so hi football fila ki chem ta bang hi chu a thupi pen chu ipiti na ki chem mam ti sanga chu goal khup ni pa chu thupi chu na ipiti na ki chem mam dribble team ta na ki chem mam chi chu za nan team ta na ki chem ma goal na khum lo chu phachom lo chu se chu tu na hi su group hon jong ke ho chun political talk su kan pat o hin ke ho kala Indian government mindset heading chu koi mam poi to atha be a hung dut kit wa le atha ki ke pan to thakhat sa de tia ise wo hi ikilap naw khat amon hi chi position chu a tha dum lo ji wa se ya ka mu chu aji chu tu chana hi an hoi wa go da khum thai lo ta lo wa hi le substitute khat chu ngai chu football coach Ronaldo chi zan in team han lang ki peile le lang goal khum hi pele chi chu iti game da jo dio coach pa ne Ronaldo zan team jong le chun nang zan experience jong le chun da khum thai da poi atia substitute khat af son du na le substitute ho chun an pe lu na le goal an khum vai le game su ki zo hi so na chia chu tu na chu a serious po ve ka tinom na chu international politics ong chu EPT lobby bol de ding dola lobby bol de advocacy bol de ding dola advocacy bol jong bol ta lo chu a chu ti le tu na chu a serious bo mong wa nam pi khan khu mong ki ke ho ka pon mong mong a ti vai le tu na chu a khum thei ta lo wa khum thei di kha cha hol ki lo ngai chu na a cốt thì chú lo cho sa to so a cốt span muna pang ding chu do thei lo pau ji chu bui hello tu chu a coach a pong ding ka ti pa ka coach ding chu ke chen si ho chu hung in ta te yong le tu chu a coach ding chu ta le wa le tu feel a lut pa chen ken ka pe lu thei poi nim khel ta wa ti the ngai chu le chu ti le wa ma ki pe yang a lut ta le wa le si chu man ke oi ti chan gan pe ta ka khum thei po be chi chun a khum thei ding ho chu koi khom ti chuan hlan ma khum thei ti kha chu ho do the ngai ka ti serious wa le ka ti nam khan kho chu a serious mong ba le ka ti na chu ta ting le amon kam changa khat ki za hi thal hi ti chan kan do mutan za nin thu se yong lan sai pi a chi ne da ka chi diu he no ha yo ma na thi ti thei di poi ti khat kam chang hi so chu chi very sad very sorry sai pi chu chi ne ding chi ne bet ta ai ma sai pi ka he na tian na chi ne ding chu ko tong khana nei pui lu diwali ti chi sai pi nei nai ta chu ka jui jui yeng dio ti chu na ji chun thang choi mana he ke mo le sa i bot pau yong hi chong hi lung sit ta in i pia i chi lo na khat chu min thal choi le ka thal choi hi alo thei lo chu ka choi hen a hen ka thal choi sang ka ha nei mi pi hi ti pa a ke he ne ai ho a hen mi pi sang ka thal choi hi ka ha nei ti i ki gen pau chu wang hi
mi sangan moi nung pe nai gom nau khat he thal chu ki ven na dinga nam ven na dinga choi hin thal chu tha ha nau hi poi tu ne chu nam phun sa so na chu ki cha na nei pu mai te chu chỉ so di lo di na tu na cha chu ka sei chu i serious mo mong ba le i khum thei ta lo ba la khum thei di mo chu ho la ngai ka ti ne chu tu na mo chu ka sin mo na tu ka sei hi pon ni cha ni chi wa political head bi ma cham lo ding la head bi la ding a chu hi chi ding a chu redesign na ngai ka ti na cho chu kan su man pe Enge sar ke pa ome. Pulun nang ipi achai na kaya minute thum ipi na say no ma nam mi pi te ngai dinga. Chắc ina pin ka sei nom chu ipiham tile separate administration di mo pen ta po te ka ti nom a hi thailo dinga cha pen ai pen wa a tha siloi amui siloi mu wa ekip tem to wana a chom lo ding chu separate administration chu imu thei ding to political spearhead noya hi imu thei ding a hi ai la chun ate chan samutin pangutin na hin la tu political spearhead noya hi ijamtia redesigning restructuring ibolo wa hile manipura ko na separate administration chu kimolo ding a hi ti pa hi I think this is confirmed na mizo sin heta adu ko ta san chu akimolo ding pa chu epidinga asak mai se moham sak da taw te kati mo tip chanen ki cholu te na chu ijamtia restructuring la di redesigning chu om thelo dinga hele chun kisuboi po te na mi pi kisuboi po te tip chanom te chu option khat hin restructuring le redesigning pa chu option khat hin a hi thelo dinga le chun mi pi chu separate administration tin sei ta po te kutin a hi thelo ding hin na ani na chu pi ham dile em tia chu restructuring ho chu a hi thelo dinga political space ho chun hi ke hoa hi table hi 2023 pa na nang ho table hi poi chi table a chu talks table nam pi thu ki sei ja chu su table hi pon nam pi table hi in ti wa input ho hin hinga nam pi table hi in ti ta chu nam pi table a chu yung chi wa le chun su group spirit hina chu separate administration chu ki moloding hi chu is I het ta wa le chun chu restructuring bol ngai e ti pa chu option khat hin a hi thelo wa le mi pi la chun ki su poi potin option ni na chun ikisu boy sang chun abanto ilanga pannabia SASA itiwa hilanga political spearhead dong chu restructuring ki bol nom lo ai ai le chun political spearhead jo chun thip chanin pedo otin na thip chanin pedo otin amo holes political spearhead to chun PG in sem ho chu ki thowin tin amon ahi thei pending chu kigal mo visualize ki bolte pa chu TC ham 6 schedule ham bat che din ki chan ge chun ei pui vin tin a hi thei di pa chu achun chi tin ai thei lo be ding chu aspire het I hel lo wale SA thei lo aspire het pa chu restructuring I bol lo wale chun SASA sap sang chun a hi thei pa chu bol vin tin chi jo ting le chun a bana chu ipiti step ila wa hi thei langa I chi do ham ti o chu hilang zo achun ki chi han lang ile a phachom pen de ham ti ai ka ya ta na to Wezang minute khat sir na say no ma ile na last message. last message ti yong tai thu pi pen wang chu lam kai akita ngai lam kai moral character a vat zui the ngai lam kai pathina akhiso na ngai lam kai jin pathina kiso na ba na chu annam angai lu ja chu annam pi mi pi te apui ding dan vision kichi ta ngai jin akichi to sa na chu ama nong ki ku na nei ngai pathen ite wa ei ki gu lo he chu pathen pa no ei nui sa min de ka ti chu na chia chu hi cho chang chang chu om do thei na ding in tau na mangote uin
decision kila ho he mi pin wang chun dai just ki bol thei poi hawang ni amon ichana mu ham ti yong chu em pana sei denga chu khat bei bei yong chu public awareness ka jong chu pi ta ta o na PG formation na ipa nu chu at least available ta ta wa chu ti lo le mi pi sap se chang chang ye du chu he chi ho he leadership min ji chu leadership without relationship chu it's a failed leadership chu tu na chu leadership position no ma mi pi to relationship jong na nei lo le kan lo chu but he to relationship jong na nei lo le I think it i mai hi di lo de chi cho cho ki chi nga ye na ahin I with due respect to all the leaders KZC leaders ho jong za na ka pin su leaders ho za na ka pin ta ting le za chum chum ma za na ka pin tu pi pin bang chu i khel na ding a chu pin tha ngai king noi leadership a pin tha ngai jen CSO leadership a pin tha ngai jen an thum nen ông sa ho a pin tha ngai ai ho ga ki pin tha lo lai che la mi ko ma ki nen de da mi khat ko ma von tha ki thum chu kon jong ai pi ni nam ka ti cho ki sil theng ma san lang chu ta te von tha na pi nge ti chu min no gen te ai ki nen de da bon ke ma de da ko nei a pi ki ti chu ko i ma chang wa lom lo chu ta chu ho ki sil theng ngai chu